tui faika norokni bwskango tini Bharat Hakor eba India o tungfai tongma jorani koktoma abudi haikano Tripura haste wahaino onobar sibi phaima bai Tripura hasteni lukurok wahaino tabuk upla kapla chalaija nukjagi faika mangprio tini hasteni ex minister Manik Sarkar Saka chirik chirigui koktoma thumrokni bwskango lai thangrok jorani Tripura hasteni minister eba CM Manik Sarkar ni kaisa koktoma nokhamani Bharat Hakor eba India ni kabangma hasteo obhaike wanbi bosong eba bangla sanai rokno Bangladeshi ni himani abo belaike no chaya tei Saka Gujarat hai hasteo tebu belaike kabangkuk amti hai tabuk patimu ongi tongkha nei te ono barno Tripura hasteo haphaimani obo ongi mangla phiaba obo lukurok chatyoglai tongo yaprisenani o Khorang no Tripura hasteo bahaino tisana ni bosai khnarika obo ongi maya thuruk bosongni borok bangla kok sanai rok borok o India ni borok no borok Bangladesh ongi maya ni bo saiknarika koktoma thumai rokni bwskango tei srai ke bo mungkuri Saka obo RSS rokni samung hnai obo RSS rok Katal Riders namu tei Katal Rider no Bharat Hakor bepak thayano snamnani nayo thepanani nayo hnai bo srai ke saiknarika Tripura ni kacham minister ex CM Manik Sarkar tei bo Saka norok jotono nukkhna hnai thangnai 21 tarik lai thangjak salo Paschim Bongo West Bengal Kolkata ni town to hajar borok lakh borok ongkha o Rider no chaya hnai wanji rokno Bangladeshi hinmani Muslim rokno Bangladeshi hinmani bangla sama bai abo ongi maya hnai Khorang ti samani tei abo Tripura hasteo bahaino ongi maya phiaba baksa borok abono Tripura hasteo ano barno sibirna nayo tei Khorang ti sana nayo yapresana nailai tongka hnai bo abono chajagya ongui saikhnarika bini bisingtui obo chaya hnai bo srai ke Saka saikhnarika Muslim eba thuruk bosongni borok bo ohani borokno borok bangla borokni amani kok abo bangla Saka hangkeno Bangladeshi ongui thangnai amtui kunu kokya hnai amtui haike bangla Saka hangke o thuruk bosong rok o wanjui rok Bangladeshi ongui thangka haido hnai koktoma thumeroni bwskango bo lukrokno khwnariwi Saka obo mungsaya obono mungsawa najaknai kok kwrwi obo ongkha kwrwi borok rokno borok phemlokna nai tongmani se borokni o yapri semani hni bu bo saikhnarika Bangladesh o je pati mungmani abono tui borok oro India o kabangma juda ni raida chablai tong raida katal snamnani tei angobono gosia angobono apus khayu hni bo srai ke koktoma thumerokno paithago bo saikhnarika nai tongnai lukrokni bagi obono kok sumung achai phayo bwskango ADC ni chongmari tongmani bagi de tini bo haike sakna jora phaike jorano jorani kok sanai norok comment khai sadi obo norok bompi he nangjakha XCM CPIM ni Manik Sarkar je kok samani kok na tui Tini Bubaghra Pradut Manik Kobahaino bini Facebook ni social media site o kaisa post khai suika tei a swimao nukjakha bini koimung TTADC hapangno kaisa committee khanani bagi koikha a committee ongkha phatar haste illegal immigrants rok habi tongmano TTADC area o habi tongmano dakti naitugui karnani bagi tamo hangke Tripura haste o tabuk Assam o jer khlaijakmani bagi tei happaimano abono kasona bagino katal kaisa ADC area o bodol khadi hnai bo koikha oboboni koimani se mungsa official statement nugya khotabok bu office rogor jakman amti hai nukjagya obo bini koimani phiaba obo udo ongno jora phaike nukjagnai chobani singkrak David Mura singni o yapri sema wahaino jora phaike no nukjagnai tei o illegal immigrants phatara hasteni borokno rkhlaini himabo jora phaike nukjagnai tei lukurok belaina kha hiligui nasingi tongmani jara Tripura hasteni Tripura sorok minority ongsho kahni borok tabuk o samungno chajagui tongo phia jora phaike jorano jorani kok sanai haino hai tini ni salo yango Guwahati Khanapara Assam hapmani yakulo singkrak David Mura Singh je Delhi pedal yatra ni 2500 km ni o yapri shatan nongkharja tini bono lamsok laikha Boruland ni kabangma Tripura sarok David Mura Singh ni bodol tai bono kabangma risarok chung brongno yafari borom rimani nukha mangpilo Tripura ni haikeno ar wahaino hamjak mong lukurok ni bisingtui nukjagi phaika David Mura Singh ni sakao temuti haikeno koktoma thumerok ni bisingo bahaino kabangma kotor ni channel rok bahaino ar thangi bono kokrok sungjakmani bahaino mangpio nukjagi phaika chimi borom ganang David Mura Singh tai bini bodol rok mangya aro nukjagi phaika tai bo Tripura haste tai Guwahati Assam rogo tongnai rok Tripura ni Tripura sorok bahaino tabuk phano borok bai baksa yapri se tongmarok koktoma thumerok ni bwskango Saka ang saijongno o yapri ro senani bagi wansogo ang saijongno himnai hini bo wansokmani phia chini Bubaghra Pradut Manik Deborma bo ano logerika bo ani ganao chini ganao basai tongkha abono karibo Tripura hasteni joto Tripura satai Tripura sa bosong rokno karibo
joto borok rok no ano chubakha chamung rok rikha kabangma borok rok tongthai rikha terang puisa rok chubakha ang kebuno mungsa sanya borok sak no borok ni hamjakmani bisingtui je jani chuksak ano yaparka pogui manglak omuti he kaisa chobani mariongkha Shillongo kabangma chuba chumangkha borok rok ni Shillong ni khasi hill eba jenti hill ni kabangma lukurok no ano tongthai chatai chuba churi sokka tei kisa srai keni ni sini mungrudi ni singjak pro David Mura Singh Saka ang khoroksa tipramo thani tangpha tei ang district council ni khoroksa subjonal chairman tongmani abono ang officially haikeba habanung ni bisingtui no ang abono yakari phaika legendary phaika tamohke ani utsobao taltham eba 3 month sairok nangnai hnei ang abono yakari phaika ni bo saikhnarke haino hai nini tabuk srai tamo naharmung ni naharmung tamo ni singjak pro bo haino hai kok kifilka sung sagyok samaman namu chungo kathang tong namu chungo tei buinobo mathang namu chungo kathang ton namu chungo ni bo saikhnarika obono chini sinimo obono chini raida gandhiji na ang borom khayu bini mariwo ang himo bo himiman ma haino ang bo haino chongina kha wansogui romina kha bo mangkhangke jung bo haino mano nei jung tipra sorokbu mano nei ompi he chobano khanan ni bo saikhnarika gandhiji dandi obhijan himiman hangke jung tipra sorok bo haino belaina tongke sebo tongo tabuk phano chini manthai rok rajagya abagai jung oya prisheka chini manthai rok ongkha tipra sa ekot 6 man jora rajagmani tabuk bo haino ya prishejagya kho tai greater tripura land chini naharmong tei kaisa hangke hatar hastini illegal immigrants rok belai khena bangkha aborok no dakti naitugui kareui kifli rohornani ongthung hnei bo lukurok ni bwskango koktuma thumeroni bisingtike saikhnarika srai khayui tiprasa hangke india ni bwsaya duba bharat ni bwsaya duba tipra sorok bo haini himiman tiprasa hangke tamni himayangni sakni hani bagai sakni manthai ni bagai hnei bo saikhnarika tei busaka ani sak baithangni bagai mungsa manthai kuri ani kuno main demand kuri ani mungsa naharmong kuri angani tokpha tipra sorok ni bagai se ang manthai nayo tabogu central ni bisingti asamung rok tangjagya ya prisejagya aborok ani tipra sorok ni bagai dakti rejakna ongthung permanent solution khai rejak sokna ongthung hnei bo koikha Maharaja eba Bubaghra Pradesh Manik Debormani bisingtui Loksawa election eba chongmari ni sukang kokrimani phia tabuk jara o samung rok khaijagya chini tipra motha baya tipra motha ni skang bahaino 2018 fasingo IPF rokno bo obhaikano bandekha ongimano India government pogifano thangkana abagaino abono muito khairana bagai chungtini o Mahatma Gandhi ji ni yapri marino sung romkha tai ochawao nokharja te saka tipra sorok tipra tabo busuk bangkhana ni sungjakmani tipra sorok tabo 15 16 rok ongano tamo hongke bisi kedek maromoi senchas khaijagani bagai tipra sorok busuk bang tabuk saimi yaung tongkha abtei hnei saka Delhi thangmani ya bolo ni samung tamo ni sungjakpru bohain hai kok kikli saka ang Delhi thangmani borokno muito khairnani jibino India government no khia joto samung Bubaghra Pradesh Maniko bono khai tongo bono khainai ani samung ongkha ang chini tipra sorokno asuk kabangma but namani o tipra sorokni manthaino mandakna bagaino jotoni lukuni ongoi ang thangmani ang o chobano angara achoknai angara dorona khaine hnei bo saikhnarika ani ni kaitham sanmungabo tamoni singjak pro bo saikhnarika number 1 ongkha Greater Tripura Land number 2 ongkha Tiprasa Accord number 3 ongkha illegal immigrants phatar hasteni borok rokno dakti kikli rohornani eba Bangladeshi rokno dakti raidani bisingtui naitui kikli rohornani abtei hnei saikhnarika lukurok borom ganam David Mura Singh o Delhi pedal yatrani 2500 kilometer chobao himna bagai nokharmani norok obono comment khai saimano bo political ni bagai de himkhana eba tiprasa do pharokno phiyok sokna ni bagai de bo ochobao nokharkhana lukurok ni thani sumung ini ni bagai tabuk jarani political eba thongrung haparni sabai sukrubi koktoma sukno nainedi mangpio paithak jara বিভিন্ন স্টেট থেকে সাধারণ মানুষ তারা বলছে না তো এটা বিজেপি আরএসএস করছে বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে এরা বাংলাদেশের মানুষ এবং এদের মধ্যে বিশেষ করে তারা খুঁজবার চেষ্টা করে যারা মুসলিম এখন দেখেছেন আপনারা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি উল্লেখ করে বলেছেন গত 21 তারিখ তিনি তাদের শহরে বিরাট বড় জনসভায় বাৎসরিক কর্মসূচি তাতে তিনি উল্লেখ করছেন আমাদের রাজ্যে এই জিনিস করবার জন্য কোনো কোনো সংগঠন এই স্লোগান করবার চেষ্টা করছে আরে মুসলিম অংশের মানুষ বাংলা ভাষা তার মাতৃভাষা সেই ভাষায় কথা বললেই সে বাংলাদেশে হয়ে গেল এটা কি স্থিতি এটা কিছু না আমি একটু আগে আমার বক্তব্য রাখার সময় যেটা বলছিলাম মুসলিম বিদ্বেষী এবং দলিত অংশের বিদ্বেষী মহিলা বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরএসএস ভারতবর্ষে নতুন যে ধরনের সংবিধান তৈরি করার চেষ্টা করছে এই ভাবনা নিয়ে তারা নানা কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম এবং বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে তারা ইউটিলাইজ করার চেষ্টা এটা ঠিক না আমরা এটা সমর্থন করি আমরা প্রতিবাদ করি
और हम कराएं मेरा नाम ही डेविड और हम ट्रेन नहीं है। अच्छा आप मुकेश्वर सर ना? हाँ थैंक यू। त्रिपुरा से 16 आदमी आ रहा है ना आप लोग? हाँ कौन कौन सा है? कौन भैया ए बस ठीक है नहीं वो यहाँ का है। हाँ हमारा ब्रो एक्सक्यूज मी हेलो आप लोग कब निकले थे ये मार्च में थे और ये विजुअल के लिए 5 तारीख को निकले थे और हमने तो ये जो मुहिम पैदल यात्रा का मैंने खुद अकेले डिसीजन लिया और अकेले ही चलने का मैंने ठान लिया था, लेकिन हमारा महाराजा प्रद्योत किशोर मानिक का हमारा साथ खड़ा रहा और पूरा त्रिपुरा का लोग, पूरा त्रिपुरा लोग और सिर्फ त्रिपुरा लोग ही नहीं, पूरा त्रिपुरा का जो कम्युनिटी है सभी ने हमारा साथ दिया। पूरा रास्ते में पानी पिलाया, खाना खिलाया और जितना भी इंतज़ाम किया लोगों ने खुद से किया। और बाद में खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, शिलोंग में भी लोग बहुत सपोर्टिव था और अनफॉरगेटेबल था ये जो मोमेंट। आप लोग परिचय बताइए और बताइए कि आप लोग कहाँ पे जाने वाले और क्यों जाने वाले? मेरा परिचय मैं बिलोंग करता है पॉलिटिकली डिप्लोमोथा से, लेकिन मैं जिस पोस्ट में था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑफिशियली मैं जोनल चेयरमैन था, उस पोस्ट से मैंने रिज़ाइन दिया है। रिज़ाइन इसलिए दिया है कि मैं 2-3 महीने लगेगा मैं पैदल यात्रा में, तो ऑफिशियली दिक्कत ना हो इसलिए मैं रिज़ाइन दिया है और मैं पैदल यात्रा। दाविद जी ये बताइए आपका मुहिम क्या है, एक्चुअली में क्या है? मुहिम ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। हमारा मकसद एक ही है, हम जीना चाहते हैं, दूसरों को भी जीने देना चाहते हैं और खुद भी जीना चाहते हैं। तो यही हमारा आदर्श है और क्योंकि गांधी जी का आदर्श, उनका फुटपाथ को हम बिलीव करते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। तो अगर गांधी जी भारत को स्वाधीन दिलाने के लिए दांडी मार्च कर सकते हैं अपना हक के लिए, तो त्रिपुरा में बहुत ही अभी प्रॉब्लम चल रहे और हमको जितना भी वायदा किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो हम क्यों ना गांधी का बेटा होकर भारत का संतान हो गए भारत के लिए। और त्रिपुरा मतलब भारत ही है, कोई अलग तो नहीं है, तो त्रिपुरा के लिए हम क्यों ना पैदल रैली कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपके जो मेन डिमांड्स हैं उसको आप मेन डिमांड मेरा कुछ भी नहीं है, जो डिमांड है ये त्रिपुरा का लोगों का है, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा लोगों का डिमांड ये है कि त्रिपुरा का लोगों का, इंडिजिनस लोगों का राइट्स मिले और उनका परमानेंट सॉल्यूशन हो। लेकिन हमारा आंदोलन की बात, महाराजा से जो आंदोलन लीड किया गया था उसके बाद लोकसभा से पहले, अब से 18-19 महीने पहले केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खुद वायदा किया कि 6 महीने के अंदर त्रिपुरा एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेगा और हमारा सॉल्यूशन करने का कोशिश करेगा। और सिर्फ त्रिपुरा का साथ ही नहीं, 2018 से पहले IPFT के साथ भी उन्होंने ये सेम चीज़ मिलते जुलते वायदा किया था सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। शायद गवर्नमेंट हमको भूल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम गांधी जी का पद प्रदर्शन, उनका पद को हम सामने लेके, उनको सामने रख के, हमने गवर्नमेंट को जो चीज़ गवर्नमेंट भूल गया उसी चीज़ को उनको याद दिलाने के लिए ये अपना मुहिम। और त्रिपुरा कम्युनिटी के लोग, आप लोग कितने लोग अभी त्रिपुरा में आप लोग हैं? त्रिपुरा में तो हमारा आसपास अभी तो सेंसस नया से नहीं हुआ, सेंसस नया होगा तो वो पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि 15-16 लाख तो होगा। और दिल्ली जाने के बाद आपका कार्यक्रम क्या है वो थोड़ा? दिल्ली जाने के बाद मेरा पहला मोटिव तो ये है कि जो भी करना है महाराजा ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत करना, टॉक करना। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट को याद दिलाना कि त्रिपुरा लोग थे और उनका ऊपर आपने उनको जो विश्वास में लेते हुए आपने जो उनका मतदान दिया, तो जो वोट्स दिया और उनको जो वायदा किया, वो वायदा आपको याद दिलाना है गवर्नमेंट को। और यही मैं काम कर रहा हूँ और बाद में वहाँ पे जाके मैं धरना तो ज़रूर दूंगा। और हमारा जो मांग है, जो त्रिपुरा का मांग है, उसको लेकर मैं 3 न्यूज़ पॉइंट है, उस पॉइंट को लेकर मैं मेमोरेंडम सबमिट भी करूँगा। वो जो 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपका नंबर 1 तो है हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जो त्रिपुरा लोग चाहते हैं। नंबर 2 है
जो त्रिपुरा से एकॉर्ड उन्होंने जो 6 महीने के अंदर पूरा करेगा वायदा किया था, जो अभी 18 महीने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है। और नंबर 3 है ऑब्वियसली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द नॉट ओनली फॉर द त्रिपुरा, फॉर ऑल नॉर्थ ईस्ट, फॉर ऑल इंडिया, दैट इज इलीगल माइग्रेशन and illegal Bangladesh is the main problem of our northeast and as well as for Tripura. Khorang, the voice.